Mewa Obibi Akwa GC News, hot news all time, latest and hot news. And I'm the Bremo. Finally. Chama Wontumi Akufo-Addo Kumasi Traditional Council winning na and Sebakoso da ono so akwacheche and kingdom sema okan no na sebesi wo hojina no medeni na Bremo na ansa na no mesese se wunya subscribe to the channel na mesese obe subscribe. The obey say click subscribe button na wa belly notification no. We are the video fufuro bia we upload no. Also what's beke bi. Afi we are na wa like video no my thumbs up. Na fi share ma ofufuro so na onya bi na wonhwe. Afi yenko ensemimu. Chema Wontumi na no na okoka nsem se ono wo ne kingdom. Eno na Ashanti Youth bufu ya. One year press conference and then semi-brady ama Kumasi Traditional Council for Esama Wontumi se womra na MPP phone penifone BD kan call honum one day chopani ade eko na no na Wontumi chire batu dwa se Wontumi se no hondo no mfuni bi kura beto abonten a Wontumi da ne paso na chese oda hospital bed so na chese ampase wo yare na echiro no one share da 29th Monday no na Wontumi ekopie wo Kumasi Traditional Council winning na and some so Morris Ampaw so one is a man but Morris Ampaw anko no show ono de wanko hobi na yen hwe abra Wontumi ekopie wo Manhyia Palace wono yen hwe de so ho a Wontumi ekopie wo ho na regional minister dinani yen hwe de so yen hwe abra Wontumi ekopie wo ho no no yen hwe de so wo ho ono oko na o chacha abanfo Shapalis Wontumi Stórm hono na fi okupi hodo na Wontumi echechire nsem efa kingdom kwan ofa so a woka sa kingdom no yenti Wontumi abra na wo chechire nsem efa kingdom na wo koka no yenti nchechire mu a wo de etudwa efa sa asem no yenti eno so kasa me organizer owo Manhyia South abuba oba no otietie me obi aka meka video obi aka meka chama wanyeli just want to say but you so wanyeli and I'm saying I didn't know when you have dance I didn't know when you da go dance let's just about the costo tabla or the kasa na costo ya you and ma this the kasa said abuba get out from here I had the higher office what did you do ya memu na I hase there Aremeyaw Anas tabla me kasa no pe Akwana na sorry was say Otumfuo pele your kingdom. E dey na o ka kingdom. And I'm saying I'm strong. But that woman Otumfuo ade ha ye mo ni din wa. Aya MPP adwuma. Osun ene adwuma mu ene me ye as a regional chairman. Me so me ready there. Me mo no ba bia so ko se bi bo bi ready a. Ba bia me gina bia say yesre mu say yesentro. Se me kasa bia ko a. Aji se bi bu mu ase. Na bi bo bi ready ansa na kasa bia wo se ka bia no maka enti me so na ma twesa ana na ma se e political kingdom eto o ka asa ka no ana na bi se na ahade e MPP adwuma de ye wa na wona na he regional chairman o ya da pamwo Africa na hasu de e chairman na ye regional chairman wa ti na bi se bi e do ti na me kura be ma fi enti me ko na ba ko ni pa aba mo na ne na maka enti bi ba be fru e bi wo shen no ano ana mi ya general secretary ko se chairman assembly wa ko fa be ya se na no veti dey ko ko didi yi ura ate and it's no enti me see that general janye o kan no so wo ye no pre ba me fre na ko ko so ki na ono ano enchire emfa nchiro enti wo fre ye ura obuo ni eni die kwaso ena mo hu anya ye nhihye ani soti ama me ye se o se bi di ka a me ankasa me ho se abra ye ko de mo ho no
Sabedwen ho sema kasati anura na asa sabre no sema kasati anura eye nsuo yi medidi me ho se ye bibisa enkumi ankasa lewom atosu bi osuso se obi suso ana opese odi ntwato so na asa odi adanse punu bi opese odi bato beso bia sa nsuo kro ya enkumi no ono suso enkunu na fa ne ma nase nanano ɔhene chiame anya saa na mfasa meka na suso esan se na mepese asanteman ene obi a tru hu se sabe biura me yosumfo de mano ena ema me asoso esan me ho na me pa me wachi kokoso hene nana kwakudua eso kire ne nsemu sei no ha na emu se organize aba chairman chen ena de kase ti na actually asomo mo kan ye de anti be na ye topa ti ye nyina ye start se kasa ye pata ema me kwa me ka kire ni organize and se be man na wo se be regional chairman to wo tumi ni se wo ko nyina de chi na wo ne di aba na enya sa ti ma ni pa mo ni fi ho ti come on no asomo e ba first ni se hwe obi antimi nhyɛ ne etuoi even Otumfuo kaka sɛ na me nyina da me kama da kyerɛ first one first one na me nhyɛ ma ka hwe na hwe ɔkɔ ɔno asaba me ma yɛ ne kingdom ɔwɔ ha tumi de to so kaya na to bɛma me ntina ha sɛ de Otumfuo bi mpɔn no sɛ party di namba na so na tena ha mo akasa ase wɔ mani na de akyi no bi kɔ ka kyerɛ sɛ de lura sɛ be tia go bi kasa me mpire tumi ne ha so ɛna wo organizer na ma sorry no sana ne go dawo ɛyɛ bi kingdom ɛna sɛ bi ko yi kingdom ɛna sɛ ma sutra nti sɛ wo frɛ me na so wo si wo ne krakra no asante mantama soafo no nyamfo samo no sɛ mensa ɛde na se ɛka sei sɛ wo di ebi die no ma obi ti wele Manhyia ɛna metwitwi fam ne bi da na ɛbɛhwɛ sɛ ni din kura Otumfuo no kura ye mo wa man semu ebi sidi na ni na ketwa chema Wontumi kingdom no obi subu se de be ha se de ejechiru fufuo bia ekufuru mu so ema kasa na aye Wontumi ede ne chichiri mu eba ye kingdom se makokan ye no aye Kumasi Traditional Council aye ohina odi enim aye bantamahene ede ensem bi atudwa na yekuti aye bantamahene ne nsem a wode atudwa yeti aye bantamahene aha anu no fuma hye eti bibia wo bia no eso hwe asama beka banama betufa no ma bi ho eso hwe because ni pa show yes Wontumi say obati yes assembly every Wontumi yes say na wa down no e ba de na we ana so ka ho bi wo jo fo na no makasa aha yankoho asemwe yanka ja ni na nuara Asantehene do kan wanka ni yebia anya asemato titru sawa kono akoka asemachi achame anya ne ko na Wontumi ntra enti apeso hweye pa party no aha ne ti no party ni bibia efri ha party no na party no so ayinfo bia kobem omakoda prison na chose party no ya bramo papa enti bibia wo ye bia hweye na monfa ebu ema na nano hwe obi ba ne bia wakona na bi mpaso aso okoye rally oyire bi o ko musam onye ye pa na tawo lampusen show moko enya bro ti ebesro hweye kontinu ha ni chana akro dikikri ha na loba na ababa ne nkoyi a na no bi na wa na wo ye enti mo twa wo ye man eno echi no bantamahene etoa so eka sei edefa kokoso hene nana kwakudua asamwa sinya no ebi abono ya behwe na ehunu amane se ye be ni nyina na bibia atwa eno achi wi a sa asamwa sinya
na na no pese ye beti so bi e kan bibio eme twem MPP Wontumi kokoso obi entimi ka asene bio because na ba na lan am twem nti twem de ya kan se asem we no e asem a ese na nanom ye nyina ye bi tue hofo se odi amanyosem aye wadwuma se wohwe ni yie ena kokoso hu bi aba kan se ebi a wo bi so na mpran nti swan hwe ho a ebi ana articulate abefa also nti nananom wo nyina aye futu mama ohiri wo ohiri a you free politics ni you were by so aye normal a kire se ade a wo pen it is a way nana na so what politics ma na assemble na person ka kire yura efri se asema na dey ni se anya nana kokoso hene ene ko pie betina mo ye asia Akewiyama, enti na kokoso hene asema person ka kire ni se politics there uyo hene amwa ukoya politics a just what take sides na what take sides asamba ban ebedie omso mo mfi no we de kwa obeka ma we ni nyina na asantema egu efisa na manu nye adwuma ye referees o ma parties ni nyina enti na kokoso he the American say enne dwie you free party politics ni say the you were kind open party politics for akuna to ho na ko di party politics achi na mo no so for akuna so dey no free party politics Abra what the word kingdom. Wontumi has been asked by the Nanom to be careful with his actions and public speech and should refrain from the word kingdom in the land of the Ashanti region. And then Abba, Nanano, ye very attentive, yes, Baby, I mentioned the Biano Kingdom in your Madaroma, where you have to Cassam, Nasu Diaba. Now there's Yabonu, you said, Yabonu, said those who can. Yet, so for me, said you from Tobo Pia, who buy a bit, what about Yanni, and here I said about Yanni, and one woman. And Sayana. Also, we are now change human simply a homophobia. Yannis are Penny, the Okasa, and maybe also your penny. In Plaza, woman, Yabon was Wapping, Ludia, Yaboni, and Kay. Almost all the sound, National, or be just about 10 years. Or be kind, someone said Yabon piano, or be just about 10 years. And you don't go anywhere. I want and pay it. And you are not Madama. You are one here. I want here. Can you show me a bosom? Said your team, you are Nanano. You will not come to him. You will not some year. Yes, if you are born as Asantehene, you will not show your bosom. And I said, Nanamo, you are high as also. And to Chairman, you are born here, Madama, and Boakye. Tell you, Nana, I don't think I am. You never said piano, Obedane, and I said, a very year for Nana, Okosuno. Sammy, the baby Sabbath, am I yourself? I am for your family share, am I ashamed? And she so called myself, who can I say, yeah, so for Yo, it is already and some of course so a Japan want to be necessary over Fado Eddie one day at channel. Na Mikael say jusini so and na wo hwe no so we can subscribe ya message say over subscribe no like it na wa share video no wo so betimi a kire wadwen afa se we nyina ho e wo comment box ni mo beti minka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video.
You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.